mbahaye ikaze. RDF, Rwanda Defense Force, ni igisirikare cy'u Rwanda. Minadef ni Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda. Ese ni izihe nshingano za Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda? Ese Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda atandukaniye he n'umugaba w'ikirenga w'Ingabo z'u Rwanda? Reka turebe uko inzego za gisirikare zigenda zirutanwa, duhereye ku mugaba mukuru w'ikirenga w'Ingabo mu Rwanda, aho aba ari perezida wa Repubulika uriho nk'uko itegeko nshinga mu Rwanda ribiteganya. Nje nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe, ugakanda like, ukaduha igitekerezo muri comment. Reka turebera hamwe uko inzego zigenda zirutanwa mu bya gisirikare, duhereye ku mugaba mukuru w'ikirenga w'Ingabo mu Rwanda. Nje nitwa Mr. Sam, kanda like, mbahaye ikaze. Mu bijyanye no kuyobora ingabo, Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda yungirije umugaba w'ikirenga w'Ingabo mu Rwanda. Umugaba mukuru w'ikirenga w'Ingabo mu Rwanda aba ari perezida wa Repubulika uriho nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Akazi ka Minisitiri w'Ingabo ni ukwibanda ku iterambere ry'inzego z'ingabo mu Rwanda n'ishyirwa mu bikorwa rya politike y'ingabo mu Rwanda. Minisitiri w'Ingabo kandi niwe uba uhagarariye perezida wa Repubulika mu rwego rwa politike y'ingabo mu gihe perezida atabonetse. Aka niko kazi nyamukuru ka Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda. Minisitiri w'Ingabo yungirijwe n'umugaba mukuru w'ingabo. Bivuze ko Minisitiri w'Ingabo aba ari hejuru y'umugaba mukuru w'ingabo, hejuru ye hakaba umugaba mukuru w'ikirenga w'Ingabo z'u Rwanda, aho aba ari perezida wa Repubulika uriho. Umugaba mukuru w'ingabo ashinzwe ubuzima bw'ingabo mu buryo bwose bwa buri munsi. Niwe ushinzwe ubuyobozi bw'ingabo bwose, haba amahugurwa, ubutumwa, ubutasi, amasomo, ikiruhuko, imishahara n'ibindi byose bibarizwa mu ngabo. Ni umugaba mukuru w'ingabo biba bireba. Raporo zose z'ingabo, gupanga urugamba, gukora urugamba ndetse n'indi mirimo yose cyangwa ibikorwa byose by'ingabo bikorwa mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo. Muri make, umugaba mukuru w'ingabo niwe mugenzuzi wazo mu buryo bw'ubuzima bwazo bwose bwa buri munsi. Umugaba mukuru w'ingabo yungirijwe n'umugaba wungirije ingabo. Nyuma yabo hakaza abagaba b'ingabo, nabo bakungirizwa n'abagaba bungirije b'ingabo. Uko bakurikirana batya niko bakurikirana mu gutanga amabwiriza mu ngabo. Amabwiriza akagenda amanuka ava ku rwego rwo hejuru ajya hasi kugera ku musirikare muto wo hasi. Hejuru y'aba bose hari umugaba mukuru w'ikirenga w'Ingabo z'u Rwanda, ariwe perezida wa Repubulika. Niwe ukuriye ingabo mu buzima bwazo bwose mu buryo bwose bushoboka. Niwe utanga amabwiriza yose akomeye. Niwe kandi utangiza intambara, kandi nawe ushobora kuba yayihagarika. Bamwita CIC, Commander in Chief.